Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kawai kalong kami kabatraya ka BLO kata ka boot level officer kababarabor ka Juliet Bandrung haman laki tiwing nakabenta ka Election Commission of India pursi kalarong kawai kalong yang halaban bakata kalong kami kalak kalibnya ben paben ya kani ka BLO bakal keno pakadai ka riu syukor pisa shosho kata ka briu kalak kamru bulog jangka udai batrai HSP office bat komta kalak shandor ya kani kalong kami dam da yo jing bet bat klam ki sabot kalak pensapriang hakiran san social media da ka bathoru bakadai ka riu syukor komta kani kalong kami marsin i kani kalak thang nama kalak shathat pen khamra nya kam ka bakatrai bat kalong renyang jangka kalong kami kumta kini ki batrai BLO ki bedai na South Shillong constituency menta ka sining kong ka khanai trek nai lo aja apar kilami ban kershan ya kani kalong kami ka bashathat hakirin san social media ba ngale hakati ke ye hang dia pola ban hajan jong haneng jong treli ide ki janyong buri dengan rong as usual trate bhi dale ki introduce wa ladi yang kong ni ide ita ni wana pok election commission the biate minta baka epek baka pankan di habling the way she talk to me nei ngasu snap amar ba ngadon hak duty ngamla banangan ngan kren ru dikibe de ko nga ilok jonga first of all ko ilok jonga itni ko SP tengo la su snap ta kong am an kren ilok jonga tengo okay ka finan kren ilok jo tenga ngan lek bangan kren the next door neighbor tenga lek hakata ko we ki yen ade ka yen jong father in law jongka ke umi para kinsi jongka te omba ngala ngan habiet ke ipin tenga ngong i ngong pe before bangin ene ke campaign 1 week in Shong Hang ni apo asam kolom telada fidan kam kono sawani kindu ini te wong okay te ko inga sawan yang kong tu ko bre ko ta ki yang tik steps and that moment she click my photo without my consent without my knowledge tenga ngam ti baka de click a photo mas ni ka play ki yang ka shule de ne ko ngasngap abar ka tiang ila di nga ong kumno ya ka pharat kala te ko ga iPhone number jo fi ong kata te ka pamla lo ngan iPhone number jo nga ong fi kwa krani log jo fi kran da ka phone jo fi ngan kran te ko nga okay ngam ngim dan kam shu ngali phai no in the evening time ngam te bala ja ka ki photo bakala viral bakala tho hang ta please share this photo ba long come means come to fraud but the sentence is written there that I am fraud but nowadays I think the epek ta ke tega ba nang tu phone assistant ba shno yang iba hubert mar ban yang de ngai khubele yi na indan hang di ru dadan de bi arab bi yang ru ngam numpoi hlu ke ne level ti nang ta be dia ti dak yong ngai yong bala viral ka photo direct ale show usi de ngila ikran bi le shin jongka dengi le shin jongka ni kong ki dinai yang bangim de nang tu bete ting yang ni kumno da kam de kumno kan ke photo kan ni kong I never use social media te kumno kan ke whatsapp padon hang ni kumno kan chu viral kumno kan chu poi chu boro ko ga social shilong jimi liberet in a click button na spread te dada nang ta bete te ngakot ba na pan ke jibirsan nang de jong hi baro ke amal minta ni le chu SP nang tu ni le chu DC dengan lesung CEO dengan ai kini copy ki jongi dengan kuat from away ke sur baking in ombe bangin minum compromise ke